Yes, mu gihe umwuka ukomeje kutamera neza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bitewe n'ibirego iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda by'uko ari rwo rugira uruhare mu bibazo by'umutekano mukeya mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nubwo u Rwanda rudahwemye kuvuga ko nta shingiro bifite, ibibazo rero cyangwa ikintu tugiye kugarukaho ni ibihano u Rwanda rumaze gufatirwa cyangwa se ruri kugenda rufatirwa hirya no hino mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ugasanga ibihugu biri kwirukankira gufata ibyo bihano ni ibihugu n'ubundi bisanzwe bifite inyungu muri kino gihugu cya RDC cyangwa se cya Kongo. Reka tuze turebere hamwe ngo u Rwanda n'ibihano kirufatiwe ni ibiki baruhanishije nk'igihugu bari kuvuga ko kiri guteza umutekano mukeya mu gihugu cya Kongo. Ngiye tujye kubona muri kino kiganiro nda Isaac Somando, kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mu kiganiro cyihariye yagiranye Paul Kagame niwe mvuga yagiranye na Jean Afrique, Perezida Kagame yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibirego by'uko u Rwanda rufasha umutwe wa M23 n'ibijyanye n'abazana ibikangisho ku Rwanda rushobora gufatirwa ibihano, ndetse no kuri Perezida Felix Tshisekedi wa RDC. Gusa nubwo bavuga ko u Rwanda rushobora kuza gufatirwa ibihano by'umwihariko nk'igihugu cy'Uburusiya cyo hari ibihano cyamaze gushyiraho ku gihugu cy'u Rwanda, ari nibyo tugiye kugarukaho kano ka mwanya uko ari 15. Gusa ndagira ngo ubanze wumve ibi ngibi Perezida yagiye avuga. Paul Kagame ati kunyurwa yego, abitabiriye inama barebaga ahazaza bemeranya ku ngingo zitanga icyizere. Ubu icyo twareba ni uburyo imyanzuro ishyirwa mu bikorwa, by'umwihariko n'uruhande rwa Kongo cyane cyane ari narwo rurebwa cyane gushyira iyi myanzuro twafatiye muri iriya nama iheruka twari twakoreye Dar es Salaam. Kuri iyo ngingo nta mpamvu n'imwe yasobanura ukwitabira inama mu buryo bw'imbonankubone bwa Perezida Felix Tshisekedi wanje kwitabira inama ya Dar es Salaam kugira ngo aze dukemure ikibazo twari dufitanye. Ijoro ryabanje yari yahisemo kujya muri Chad gusa ubufasha bwa gisirikare mbere, yari yagiye gusaba nyine ubufasha bwa gisirikare mbere yo kwitabira inama akoresheje ikoranabuhanga. Ibyo bisobanuye imigambi ye kuri we. Igisubizo ni intambara mu gihe abandi bashaka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro. Felix Tshisekedi we ibyo ashize imbere nta bindi usibye kumva ko agomba kurwana n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo yihorere, ndetse ngo anarimbure ubuyobozi buriho, ndetse ngo anasenye nyine umujyi wa Kigali. Inama y'i Dar es Salaam yasabye ko haba ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 ari narwo ruhande muhagazeho, ariko yanasabye ko havaho ingabo zanyu z'ubwirinzi, ndetse mukanacyura ingabo zanyu. Mbese nyine Kongo isaba ko u Rwanda ngo rutazongera gukoresha ubwirinzi, bivuze ko byemejwe ko ingabo zanyu ziri muri Kongo. Ibi bireba ahanini Kongo, ntabwo bireba u Rwanda, niko Perezida yavuze. Ikibazo kireba Kongo, niho gikomoka, ni naho kikiri. Ku bitureba birumvikana ko hari ibitureba, kandi uruhare rwacu tuzarukora kuko bigombwa. Tumaze imyaka 30 dufite aho duhuriye n'iki kibazo kuva ikibazo ubwacyo cyabaho. Murabizi muzamateka yose si ngombwa ko nyasubiramo. Twagiranye amasezerano arenga 5 na guverinoma ya Kongo muri 2007, ariko ntiyigeze yubahirizwa n'iki gihugu. Umutwe ufite ingengabitekerezo ya jenoside uracyahari, cyangwa se uracyari muri Kongo. Dukwiriye gukomeza guceceka ntitugire icyo dukora. Kwitirirwa u Rwanda ikibazo ni uguhisha ukuri
kw'ibintu no gushaka guhindura amateka, uwakorewe icyaha agahinduka umunyacyaha. Hanyuma rero hari uguhuzagurika no kutavugisha ukuri kw'ibihugu nk'Ububiligi bufite uruhare mu mateka y'iki kibazo. Guverinoma ya RDC yahaye akazi abacanshuro nk'uko mwese mubizi, baturutse he? Ni i Burayi. Waba warigeze wumva igihugu na kimwe cy'i Burayi cyamagana igifite abaturage babigizemo uruhare na guverinoma yabahaye akazi? Nta na kimwe. Ariko bakomeza gusubiramo ko byose ari amakosa y'u Rwanda. Haba hari ibyago ko aya makimbirane yakwira mu karere kose nk'uko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabigaragaje izo impungenge ubwo yavugaga kuri cyangwa se kuri iyi ngingo. Ntabwo watinya umuriro kandi uri gukomeza kwenyegeza. Icyo twakuye mu byavuzwe na Perezida w'u Burundi na RDC ni umugambi wo guhungabanya u Rwanda. Nibo batumye ibintu bigera aho bigeze, bahembera intambara banavuga ko bazakuraho guverinoma y'u Rwanda. Bo u Burundi n'abayobozi ba Kongo nibo bashaka gukwiza aya makimbirane mu karere ashingiye ku moko, ku mitwe igendera ku ngengabitekerezo y'amoko n'izindi politike zitubaka. Ntabwo byumva ko nubangamira abantu bazashaka kwirwanaho. Perezida Paul Kagame yavuze ko nibaramuka bateye igihugu cy'u Rwanda tuzirwanaho uko dushoboye. Mu by'ukuri ntabwo nzi icyo ibihugu bibiri bishaka kugeraho, ariko ntekereza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukuri kuzatsinda. Bakwiriye guhagarika bagakemura ibibazo byabo kandi bya nyabyo. Ikiri kuri ni uko u Rwanda rufitiye impuhwe M23 kandi rushyigikiye uyu mutwe. Kubera iki? Mbere na mbere mfitiye impuhwe u Rwanda. Igihugu cyanjye kisanga mu bibazo biterwa n'abaturanyi badashyira mu gaciro n'abandi bantu batazi umurindi amakimbirane bibereye kure. Niba mfitiye M23 impuhwe, yego, nshingiye ku bihamya n'ibimenyetso uyu mutwe urengera abantu benshi bamaze igihe bacunaguzwa, bicwa, bameneshwa, bakaba impunzi. Dufite ibihumbi by'impunzi zitanga ubuhamya bw'ibyo. Nibo abo bantu bagirirwa nabi bose bagiye bavuga ko igihugu ari u Rwanda ndetse ko bifatanyije n'u Rwanda. Abagize M23 bashinjwa ko ari abatutsi. Barashaka kubirukana ngo bajye mu Rwanda kandi si u Rwanda rwabagejeje muri Kongo, kandi ni amateka y'ubukoloni no gukata imipaka y'ibihugu. Iyi politike mbi yazanywe na guverinoma ya RDC igamije guheza igice kimwe cy'abaturage ba Kongo ishingiye ku moko yabo. Hanyuma ni ukubera iki ntagirira impuhwe abo bantu? Mwahitamo ko nifatanya na guverinoma ya Kinshasa kandi ariyo muzi w'ikibazo. Kubw'abajenosideri FDLR, kubwa Wazalendo yashyizweho na guverinoma ya Kongo kugira ngo ikore ubwicanyi bushingiye ku moko cyangwa se kubw'ubuyobozi bw'u Burundi bwinjiye muri aya makimbirane bufite intego imwe yo gushyigikira abagenzi babo
b'abanyekongo mu migambi wabo w'ubwicanyi no kurimbura abo bantu. Ikibazo nk'iki cyabayeho muri 2012 na 2013. Kubera iki nyuma y'imyaka 10 iki kibazo kigihari? Kuki kitakemuwe kera kose? Ibi nibyo bibazo byo kwibaza. Niba M23 igizwe n'abanyekongo, kubera iki mutareka ngo abanyekongo bikemurire iki kibazo? Ni ikibazo cyiza, ariko ni naho kugira ngo basubize kubera iki baremye iki kibazo, kandi kubera iki bagikomeje kurusha uko cyahoze. Ikindi kibazo ni FDLR, kubera iki iki kintu kigamije inabi kikiriho, kandi se kubera iki kigikoreshwa mu kurwanya u Rwanda? Aba bantu baramutse bacecetse ntibagaruke mu Rwanda kuturwanya, ntabwo nahangayika. Abanyekongo nta kibazo bagira cyo kubana nabo bantu bakoze ibyo bakoreye mu gihugu cyabo, ariko ntabwo nakwemera ko abantu nk'aba bakoreshwa na leta ya Kongo mu gihe Loni irebera. Dufite inshingano zo kwiyitaho. Abanyarwanda barababaye bihagije cyane. Ese ikibazo cya FDLR kiri gukemurirwa muri ibi bitero n'ibi bikorwa bibi? Oya, baracyari hamwe. Bamwe barahunze, abandi berekeje mu majyepfo, aho bari kwisuganyiriza bakurikiye ingabo z'u Burundi bava i Goma bajya i Bukavu. FDLR yaba ikiri ikibazo ku Rwanda? Yego rwose. Kuba bishidikanyaho ndabyemera, ndetse ndanabamenyesha ko Loni ifite n'imirundo ya raporo n'ibimenyetso bigaragaza ko bakiriho. Baracyafite ya ngengabitekerezo, kandi baracyarota kugaruka mu Rwanda bagasubiramo ibyo bakoze mu mwaka w'1994. Bungukiye mu cyuho cyose kiyoborera mu burasirazuba bwa Kongo babayo. Ndibuka ikiganiro nagiranye na Perezida Tshisekedi muri iyi ngingo. Yavuze ko FDLR iri mu myumvire. Namubajije niba azi ko muri icyo gice cy'igihugu cye abo bantu bahagenzura, bakusanya imisoro, bacukura amabuye y'agaciro, bahinga, kandi ko bahifashisha nk'ikigo baturukamo batera u Rwanda. Mu Gushyingo 2019 itsinda rya FDLR ryinjiye mu majyaruguru y'u Rwanda riturutse muri Kongo, ryishe abasivile. Mbere yo gusubirayo muri 2022 barashe ku butaka bwacu inshuro 3 bakoresheje imbunda ziremereye batijwe n'ingabo za Kongo ziri hafi aho ngaho. M23 AFC bifite abanyamuryango bafite gahunda ya politike igaragara: gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi. Ushyigikiye iyi ntego? Ibyo ni ibibazo byose bagiye babaza Perezida Paul Kagame. Shobora kumva icyo bari kugaragaza. Dufite ibibazo na leta ya Kongo mu by'ukuri.